Kunabantu yazi ukudlula kwabo emhlabeni okuvele kungakhuleki kalula. Yazi mina bengicabanga ukuthi i-prank lento yenkosi yamagcingama bengazi ukuthi kanti ushone ngempela, kodwa ngibone ekuhambeni kwesikhathi ukuthi kanti lo muntu lona udlule ngempela emhlabeni. Siyawududuza-ke umndeni nehlobo nabo bonke ababengabalandeli bakhe bebemthanda. Kubuhlungu kunjalo-ke, kodwa-ke akukho okuzoshintsha, sekwenzekile kwenzekile. Kufanele ukuthi samukele ukuthi awusedlule emhlabeni, bese abantu beyeke ukulokhu besola uNkulunkulu. uNkulunkulu akangene ekudluleni kwakhe, kube ingozi nje ey'qondanele ezenzakalele. Ake sifunde nje bafowethu ukuthi kungathi uma kwenzeka kudlula umuntu emhlabeni bese sithi bekuNkulunkulu. uNkulunkulu usidalile sabakhona emhlabeni, kwesinye isikhathi sidlula ngobudedengu nje bendlela thina esenza ngayo, ngoba vele kukhona ukufa ungakafiki isikhathi. Into ekhona leyo siyathanda sithande, ezinye izinto esuke ey'dalwe lokho-ke eziba khona vele ukuthi vele bese kufika isikhathi. Siyacela ukuthi abantu beduduzeke, uma ukuthi ngeke sisakushintsha asisale sesikwamukela, ilale ngokuthula indoda ibisencane bekungafanele idlule emhlabeni. Besekuningi bekufanele ikwenze futhi besisebenze kakhulu. Bese sicela-ke bafowethu ukuthi noma ngabe kangakanani, kodwa asikho phela isidingo sokuthi ube nozwelo oluningi uze kweqe uze ube nehaba. Asikho isidingo sokuthi uzenze ividiyo lana ukhala inyembezi. Asikho isidingo salokho. Ungayikhalela nje eceleni bese wenza ividiyo-ke uzokhuluma udlulisa ubuhlungu bakho ngokudlula kwenkosi yamagcingama. Kodwa uma usuzokwenza ividiyo ukhala lana, eyi mina ngibona ngazuthi kusuke sekunokuphapha phakathi. Ududuzeke-ke umndeni nehlobo nje nabangani bonke.